Zarılan kim oldu? Aslan sen mi zarılan? Dokumentin var mı? Zorlayın. Git böyle. Nasıl yasın mı? Kalkan gitmeye kalkıyor. Davut? Aldın? Dokument aldı abi. Dokument aldı. Nereye bak? Al. Все, давай, aslında sıvı arttı oradan. Aslan. Tamam sen de. Bunu aydan mı? Жаспай. Sevgili. Ben как кейін айтып қойған. Мен қандай қылайын? Машинам. Менің машинам бұл қандай наркологияға алып барамын? Ha? Ona ben koyayım senin başına. Tamam, şunda bas şu an. Başladı ішкі істер бөлімінің тергеушісі қазіргі масаларында өзінің қызмет бабының қиянатымен пайдаланып жатқан. Открывай. Что ты остался? Убегаешь. Они бегал? Что ты так делаешь? Где ты мишки борьбой сделали? Не надо так делать. Направляем вверх. Неге өкінбесің? Қызмет емессің сен. Қандай? Қызметкерлік үшін керек қой. Неге?
Tutma. Sıkıntı sen. Ne oynayacağım? Ya. Tuttu. Ya. Yürü de sıkıyor. Yürü de sıkıyor. Bu жаққа тұрып албайсың, қашып кетті дағы, бағанда ғой. Мұрзалиев. Ешке қойсыз қайтып қойсын. Hadi gidelim. Çıktı da. Rita çıktı. Tamam. Haydi. Az. Çok sattın mı? Bu? Қайсы? Алған да оқат, бұл азырақ ішкен болып қойды ма? Мына ішпегендікі, бұл ішкендікі. Осы бардық ішкі істер бөлімінің тергеушісі да. Өзгөчө майнилүү иштер боюнча иштеген. Saat 2'den 45 minut öttü. Oş şehirlik içki işler bölümünün kızmatkerinin avtomobilası ayıp koruğa girgizildi. Birok memleketlik nomerini çeçip algan. Mizanға karşı geledi. Özü mizanın sap başında durup şunday mizamsız iş hareketleri içip alıp aydaganlığı şehirlik patrul tovarına başı iybey aydap ketip kalıp kızmattык автоунаанын документтери жок деп каалагандай өз билемдиги менен жүргөн өзүнүн кан сезген Ош шаардык ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсүнүн Мурзалиев Аскар Сайпуллаевдин кылдык жоруктары. Мамлекеттик каттоо номерини өзү чечип койдубу? Гаилердин көзүнчө. Мизан жол бербейт да. Oydu bilemezsin. Ulan çoğun balık seyirsin. Bütün Бар эле чоңдор, bir insanın gönüllü turakı жөнүндө номерлери тагып турат. Бұл бешерелер урда баса, мамлекеттен корк болса, карызы болса, төлөсө. Номери турат да мына дең. Turatты. Анан Ош шаардык иштер бөлүмүнүн өзгөчө маанилүү боюнча, иштер боюнча тергөөчү да азыркы. Мас абалында кармалды. Особо эдилденби? Ооба, особо эдил. Мурзалиев Аскар Сайпуллаевич деген. Мурзалиев Аскар Сайпуллаевич. Положено,